الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Atau ketengah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekian waktu yan murah-murahan sekitar kemon mangpain pinagtamba-tamba ini kasalasatan di duk kejelasay sa Allah subhanahu wa ta'ala yang dicekiti po sambandihan dalam kesikahan kemon atau sekitar kemon kinalapal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Po sambandihan may kipungtinan sa agama Islam dibuhi yan tabisarati yan yene palihalan pagjawab atau penisara penilaw yene dembuah Nabi Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Musa alaihi salatu wassalam amban itinan kabtangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban hadis Mughirah ibn Syu'bah hadis tabasati bidubuhin sampai kuhito itin hadis kudsi itu itin besar Allah subhanahu wa ta'ala paga ko takale Lagi ko takale labo ko ato mukhariro na okay. Ubus niyan tabasa wa tabi bisara wa kudubuhi sabihan ila palihalan tinilaw to Nabi Musa alaihi salatu wassalam si palihalan binne tinilaw wa Allah subhanahu wa ta'ala bangsine seriawa diawa ne manusia dalam surga lo bangsine sa se hap-hap ni manusia luksalan ke ni manusia dalam surga yati besara ko dibuhiin ubus insyaallah ko itu ubus dibuhi tabisara wa tabi balik kuruk tertib nuduhin bisan sapite bang upama mian tebut mian luku tawut kita begutu bisituin na pereng sa ako ang ano pakat isiet sampai tengok matata suruh tatib mauduin atau tapiklay ko itu mabaya ko misara sekitivi mian etinen in order sa manenu anin sampatan mian ibisrahin alihanin etin luk magtrutul bisrahin libu ito bisratan bi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis qudsi Lembuah pe yene amban kaptangan mian kaptangan nen inakaan kiti biwede yemen manusia serewa diawa ne darajat nen lai dalam surga ubus ne pesunuin manusia agak bisarati ibang sinisab sa hap ne manusia lai dalam surga kus eben kajanjan ko diwoy sikam pin ko magbasag duko na waktu tabi itu sung pinusunutan bi yene bang sinisab sa hap manusia sa surga ubus pesulu bang ubus inin niya pe may kapong tinihan ketelune niya pe ketelune disrahin tertib te sine manusia seriawa diawa ne manusia yene maglahat dalam surga anen di terserati binamian so insyaallah balik ko itu luk pesuno gata bisara ko gata bisara wa kudu gata abut bang sine sa pesuno yene sa hap ne manusia dalam surga insyaallah bisara ko itu dok hinapusan nen ketelune
dan bangsine sa afdal ne manusia, lukse mulia ne manusia, amban Allah subhanahu wa ta'ala lahi dalam surga. Kusinin lukhap etinan yene kinanalkan natin bi niya aninagaan kitibi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me dalam surgain gay te disara ga abakas tekite luk ga abakas takale luk gay te eddo inangan-angan manusia pengetan manusia bang kue inggahap dan atau bang ini meli dalam surgain. Terus ini teman itu aja kita misaratin dagga itu mengakan kita imbiyan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balikku bisarahin. Kaisa ministratin bi bangsine manusia seriawa ne makan ne atau seriawa ne surga ne cabut celau kiamat lain dalam surga. Si kedua bangsine sab salangkau de manusia yene tahu celau kiamat dalam surga gata bisrata bidui siketelo nakipungtirian sa agama Islam bangsine manusia sa afdal ne manusia duk salangkau ne semulia ne manusia amban Allah subhanahu wa ta'ala lahi dalam surga. Itu bangupama miante ebuttebi ustebi story itu bangga ibang tekka may kauruhatan biperengku pakati si mag supatan tabi insyaallah si etinin kabalik bangupama gite ebuttebi nakite balik mian dalik tabi ele bisara debuin egedem buah do hetide bisara itu lembuah do kaptagan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man diskusi miya naman si Al-Mughirah ibn Syu'bah sumiguwa etinen bisaratu etis qudsi bisara Allah subhanahu wa ta'ala miyan iye mengakan kita hinbi atau iye menipat kita hinbi iye ne si atas telu perkala bisaratu Kaisa balik kita may kipungtin sa agama Islam yan ini men mawdu tadbi telu perkala yan atelu ini mawdu yan insyaallah peku tibi Allah subhanahu wa ta'ala bang pain etinen kitabi misad negate do tibi do kayo to sumigwa bang hadza kitabi lumayan insyaallah si yene tagna tibi sara do yan hadza ne pagsarang sukul tibi Allah subhanahu wa ta'ala insamian basta da hadza kehataman in manusia in asal kini terdunguas amban telem narka jannah. Bilik tabi bisara tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in an Syu'bah. Itin ene dan buah bagi riwayat serismian mian binne annahu sami al-Mughirah ibn Syu'bah ala al-mimbar yarfa'u al-hadith ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. قال سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت ربي فيقول لك ذلك ومثله فقال في الخامسة رضيت ربي فيقول هذا لك وعشرة أمثالها ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول أرضيت ربي قال ربي فأعلاهم منزلة قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها
falam tara 'ainun wa lam tasma' udhunun wa lam yakhtur ala qalbi basharin qala wa misdaquhu fi kitabillahi azza wa jalla fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun. Jami'an etinen matnul hadith yene bisara nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakat bisa magasta bisrati binuhi mian dukatinen kartib manamalan bisrati bikuituhin mian yenen dembua bisara hadisnya dembua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam epenne bisara mian si waktu ngangaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak mimbar magaka ina bisara dan ina bisara bian yene dembua bidne oras tinile wa Musa Tuhanen Rabbul Alamin dembua oras tinile wa Musa alaihi salam yene Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yene Musa alaihi salatu wassalam tinile wene Kubus ina tilawnen ina tilawnen mian ten o Tuhan po akahanun ko pinne ken Musa alaihi salatu wassalam akahanun ko pinne yene seriawa diawa ne manusia atau selugi-lugi ni manusia mian yene manusia lai dalam surga bangku hingga kahalanen bangku hingga kapanyapanen bangku hingga petenaanen lai dalam surga anu bin Musa alaihi salatu wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ga inutangan Musa alaihi salatu wasallam we Allah subhanahu wa ta'ala pagkitahati we tebi parangan-parangan dan buat Nabi itu nagatinan dia mujizat nen kepek bisara kepag kalasi duk Allah subhanahu wa ta'ala bisa enggak kepek kita enggak inutangan bisaramian nagtireo na tuju Allah subhanahu wa ta'ala inakahan niya Allah subhanahu wa ta'ala sariwa diawa an surga manusia dalam surga sariwa diawa an surga manusia kapan manusia dalam surga penugata wa Allah subhanahu wa ta'ala siya si waktu na iya basek kene pinne dembua pinne lella o Musa amad ipon ko dembua lella ipon ko tekkane yene hinepusan manusia umasek magdelem na surga duk hinepusan isa manusia kumuha ang bandelem narka Allah subhanahu wa ta'ala ubus tinasek na Allah subhanahu wa ta'ala di magdalam surga ane yene yan puas amman miyan ka na niya manusia umasok dalam surga tambel ne puas ne yemen de buli pinakirim buli de abang kemon ipon Allah subhanahu wa ta'ala katinan magasak surga yene manusia niyan us yene pinne se diawa ne manusia surga anen la isa Allah subhanahu wa ta'ala yene manusia ini dem buat dalam miyan dem buat makhluk miyan pagsakelai tekka na manusia miyan dinaat paasik magdinang surga o Allah subhanahu wa ta'ala pagkasalagay manzani nilang narka aniya ubos na idanin yeko abustan manusia takabuso miyan upama niya takabuso pinta na ikitempuhan na ilitos tahon mangkin lumuas gapin na life sentence nilang kabuso niya sa pinta na ilimen putaw depende niyan si saralay kita hukum siyahin sumegwa inin tabot silaw kiamat dimikian sa idusap hukuman Allah subhanahu wa ta'ala basta gahat siya kapka dalam kabuso gaya labo dalam narkaza kabuso narkaza namlay niya waktu na pinaluwas Allah subhanahu wa ta'ala waktu na kitempuhan pagtabot tempuhan ng pinaluwas yan niya dinak na pinaluwas Allah subhanahu wa ta'ala ubus ang magdalam narka jahannam ubus dinak pagluwas na dinak niya pasig ng surga Allah subhanahu wa ta'ala
Ubus. Paglai manusia ko administrative iniwimian mag-ang manusia ali. Sabi ni nalando atinen ke leminen lando kapas betugnen wala itala ano man ang magdelem kabusuhan sumiguwa ang magdelem ebut teme tekanihin Allah subhanahu wa ta'ala api may guhanin Allah subhanahu wa ta'ala ang magdelem ebut delem narka delem ilangisan la ibarat ng delem narka dyan na Allah alam bang singit ikalanin yayin pin Allah subhanahu wa ta'ala kung ito pasi di ko pinim delem surga Ubus, magsikaya binang bisapin na pasat na ikaw magdilang surga. Gaya magtaos nga to. Gaya magtaos nga to nga sa amihan sumagawa nga jawab daw. Hindi na jawab din. Open na Tuhan ko. Bang na lukupin na raak mo pasat magdilang surga ano. Ina sa apin na metet bisekuhin. Ako na ipudluhin na pusan daak mo pasat magdilang surga. Ine milyon tahun wallahu alam kau pinun ngatonin delo na panako ipudon lain magduhul baya dalam surga ne niya dalam surga ni kapan ni samian us ako na pinakrimpuli ina sa apin na surga mete bisekuhin ina sa apin ni kapan yene amban ka o penugata no siya kubasa malinam surgain bisaranya etinen ko egangot ne Mian pergi asal sini-sini niya lesikan malkat si partner dia asal niya tapi surga tedo no merialuin etinen yede kahapanin may dalam surgain kemun atau mian bang dalam lumain kahan ni kemun dalam surgain atau bulakin atau ine saber lai ke etin binisara kahapan dalam surga tedo dega dina tet bisi yeyen jawab nen atau ye bisarana لأن وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم Ubus, yan bisaranin. Nagsamin bisaranin, ginawab Allah subhanahu wa ta'ala. Dumin nito bisaranin Musa ruk ene min Allah subhanahu wa ta'ala. Sumin nagbisaranin, ene ipun layne ruk Allah subhanahu wa ta'ala. Bisan nga nagkita magsambong bisaranin. Nagigaya nga to. Gaya nga to pinasag sa amin, magsambong bisaranin, to ene. Pero Allah subhanahu wa ta'ala fayuqalu lahu atarda wake upinne ipon ko wake upinne ke nga tu wake upinne misasa iyan mang tinte si direct bisara kaparan lay adis lay tige pinne ina be pinne unako kasi dalam surgain gana na te bisi ako tige pinne wakad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadatihim ina pinne sila paasa kina sila magbirbaya at tinagpagtana dalam surga alay delo mga ako na pinagkarambul ina sa mete bisekuhin ko ito rak mo kupipas dalam surga yan bisaranin ubos ginawab Allah subhanahu wa ta'ala balik bisaranin ina bisaratuhanin tujuye payukam bisaratuhanin tujuye ina pinne wako pinne ipon ko أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا إن كويتو بين تلاو تكيو أتاوى بابايات تكيو بين الله سبحانه وتعالى إن مقريدا كيو بين أتاوى كنفورم كيو بين بان كيو بين أرغان كويتو كواسي أتاوى كرايا أتاوى كهابان أتاوى كلوهيان أتاوى كباتوتا ساميان أرغان تكيو بين كويتو Kue kapatut pinne eme kekingkingan dalam dunia kekingkingan dalam dunia hati wa terikingin gay keenan king banggay dayahan banggay kompleto pe kontebsate biduin kompleto pe ambad me presidente kompleto pe ambad me senator me yun le barangay captain dia orang kone sumagua bang presidente may Prime Minister, diata pe ang banyan may bisarin bangking pinake. Tinan bang si yene niyan martabat manusia, niyan yene pinakalang kaya na ang bangkemon martabat tara sa sanan bang umabot na ito pinagking ni siya noon sa niyan. Nus, kingin kay kainan king banggirayahan, kay kainan king bang etinan ka niya, etinan bang ina bang niya at kulang siya. Sumagwa,
Domin sabi Allah subhanahu wa ta'ala, domin ko kumpleto Allah subhanahu wa ta'ala, pagye turo si dunya, yan kapatudlay. Naangkan ne sampai di si Fir'aun takna, kepek kupur na siya, pagpayan na sabi ini men kawasanin, asal ga na niya, pinabasag ga na niya, pulang kasip siya, sampai makipag angan-angan ni sa amin na pag-iwan dayanin, iye na ati ituhanin, pag-iasamihan niyan kahalanin atau kabasak niya. Ga kitahuan iye lay hininang iye, wallahu subhanahu wa ta'ala, kepetut ng kawasanin dukkaryanin, duman ang paniya sumengwa, pinangurong wallahu subhanahu wa ta'ala siya. Sampai kipag etinan kapir niya, walihadu billah, duman ibisiratan si Firaun lay, sumengwa upamanin, bangking manusia na sa pinaka umos na bilisara sa tamanan sa amihan kahaban ng pagkusi, elew dunya sa amihan yun ni manusari. Maus ito. Yan yung pinabaya wa Allah subhanahu wa ta'ala dan buwa ipon niya. Pos ang bantagwa na ang bandalang narkajanam, pinasagti dinak, iti na nga sa surga na ne, gaya nga to. Iti na mag-aangangi sa amihan, pagya ko nag-akebihan, dead o na mereldo ang baniyahin sa amin. Allah subhanahu wa ta'ala siya. Atarda an yakuna laka mithlu mulki malikin min muluki dunya. Urungan te ka upinne. Bang ka upinne, urungan ko po ito, gantaan te ka upinne. Ye pinne dayano ko ito, hinpine ka upasa po dalam surga. Et daod ne peran ne ine pinne pi ina pinilang agatabi gaba ka sa tinantaasek tekito na iyan na manilwaman ko na sa diriyanan din sumusikao ine tumurong ko ipin ni sikao magrida ka upin na kumpol me kyo rungante ka karaya ko ito do salta ilay ngagat ka upin apasik na kyo ko ipin ni karaya ko me kikingkingan ko ipin ni kawat kapatot ko me kikingkingan sa dalam na sa amihan hindi saranin. Sanan bisaratuharin tujuye payaqulu raditu rabbi. Gaben ni sa pinne ka isunaguat sa batnet. Kajawab nen si Allah subhanahu wa ta'ala open ni Tuhan ku kumpol ni kumagrida ku pinne si yene penugataan mo si ekule sa niya. Magrida ku pinne. Umos payaqulu lak. Magsige sa amin pinne magrida nga turi sabihe. Misara Allah subhanahu wa ta'ala tujuye. Na, nag-iinig ka upin ni Magrida, nga pinig ka upin ni si inipin na kahapad nun. Niyan, pinig ka upasap dalam surga at daon na piasek kung nilalai sa amin ang kakao, pekul, la kadhalik. Inipin ni sikawin, inipin na dayalay, kwe, pin ni karaya me kekingkingan po sila lemdun na sa amin. Ilai ka kakao, ilai kiluhihan nun sa amin, so pinig ka upin ni si pasek ka po dalam surga. Wala kadhalik. Humus, yaman minti ko, tinan ko kapatutking. Wa mithluhu min lime. Min lime sa amihan. Ko pinne min lime kyaw hetinan kyawrungan kapatot. Niyan ine ko lime king to dalam dun sa amihan. Iyan kapatut nun atoy dayanon tusi. Si dalam surga so ipasik ni kyawlan ni kyaw pinne magalang-alang. Pin nila isikao yan pangakat ko pin nakaw pintuha pin ipunan sabihan magsikap bitalik-balik walaka mithluhu wa mithluhu faqala fil khamis sa pagsambung na balik si Kevin Lime yan na si pinambung na Tuhan na Rabbul Alamin araditu Rabbi o pin na Tuhan kung magrida na ko بين تجمعين عطينا فيقول هذا لك وعشرة أمثالها وعشرة أمثاله مستار مالك الله سبحانه وتعالى تجويه بين puas amban min linamian penne tambahan ko na penne sikao dumenne at min lime tamba sa amihan sumegua hinang ko penne min sempu tappa na sa amihan yene kahapan no mele dalam surga le tinake walaka miya wa asratu amthali walaka bastahat nafsuk wa ladhat aynuk fayaqulu raditu rabbi umus dian ina kabayanu min sempu ne
atau min simpuk dambua na sa amian tinang min simpuk dambua ne yan pinagbalik-balik wallahu subhanahu wa ta'ala yan kwe yan kawase king metodilem dunya mian tinang min simpuk dambua balik ne umos sedit ang manian tiri ka upin na pasik sedit ang ban kwe ne ine mian kepetut ton ko kepetut mian min sempu dembu min sepuk dembu ada etinen mian kepetut maliklay tu seludunya dok ine pin nekaweanno sibaran nu sa mian angan-angan no ine kaweanno watang teles sadane ka mag-angang tine ka upasa magdalam surga tine ka upasik magdalam surga waladdat aydok ine sa anan ine indaminis nikil kyo etinen mian ngase-ngase kyo mag-angan-angan kaya sa amin inakahalan no sa amin kabayan no tine kaya teddo no kaya kaya magluo tine tagsambong na si miyan Allah subhanahu wa ta'ala si bisaran sa amin sampai mabot si kisambong dambua aradito rabbi etinan nagrida ano kupid ni si kao atawa kumpol ano kupid ni si kao yesi penangurong no atawa pe nugata ano pangagat no si ekuyene niyan puas maman tiya etinan ilang ngisa no amad dilam narkatsaan nam pasik no kung magdilam rahmat mo sa amyan ene yung pangurong tuhanin si niturong mo kuhin si nagwa pin na kuito nagrida ano kupin na sa amyan ito ako niti pasik man talbisara ene teddo nene miyan bisarahin teddo nene miyan bisara miyan do ine piasik niye pasik niye magdilam surga Allah subhanahu wa ta'ala pag-aseg ne yan tinapsiran atau pinaluha yan mupassirin muhaddisin ini hadis tu bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan atau hadis qudsi yan ini min sempuk dambua bidalik wallahu subhanahu wa ta'ala yan men kepetut men min sempuk dambua yan kepetut malik tu sa dunya umos pagtapsir balik ko muhaddithin lumen ka patut malik sumegwa surga yan manusia hinepusan umasek magdilim surga duk hinepusan manusia peluas ang magdilim narka tinasik Allah subhanahu wa ta'ala hinepusan magdilim surga Allah subhanahu wa ta'ala dayanin lai dalim surga duk yan ay pinaked miskin na manusia duk pinakakulang na surgaan ng dalam surga manusia mihan Allah subhanahu wa ta'ala kuing geekkan surgaanin hadje pe amban min sempuk dambua yene mian pinangurong wallahu subhanahu wa ta'ala si iye dunyainin asal iye magkepetutin suku siya dunyahin kemon duk suku si iye yene karayahin tuloy ng dunya sa amiyang gana sewe ne iye mangantaran dunyahin iye magdepo sa dunyahin min sempuk dambua dunya yati na pinagbalik-balik si iye na iyan seriwa diyawa ne tumbas manusia yati na Allah subhanahu wa ta'ala duk seriwa diyawa ne na surga manusia Allah subhanahu wa ta'ala kwe hadja pe amban min sempuk dambua dunya binalik tujuhi wa Allah subhanahu wa ta'ala kahapan min amban Allah subhanahu wa ta'ala itu bisarahin na kipungtilan sa akong Islam. Yan bisarahin, etinan, hadja pi amban, sempu dambua dunya. Dayanin, taabot si dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, buyan naman pag-angangan nin, gadaw iya paasik bagtaos, nagsigit din ang dinaag paasik wa Allah subhanahu wa ta'ala dalam surga, samab pinne tibisranin sa Allah subhanahu wa ta'ala. كيف أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم ووس وين إلى سأبين لك سكان كونغا نبدأ تيب بسابو والحاصل من الله سبحانه وتعالى ذاك أوروبين مقدرين مساسيا بين أترضى تبليك بسراهن إن أترضى بين ميان من الله سبحانه وتعالى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت ربي إنك وهاتي tagsakehu sinapusanan sa amin magjawab sa Allah subhanahu wa ta'ala kahinang
hajat amban min sempuduk dan buat dunyahin hetinan subuh siren dangan dayanan lah dalam surga. Yen ke pengutiran sa agama Islam. Yen niyan kaptangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yen semiskin na manusia lah dalam surga. Duk seriwa dia ne manusia, yen kahaban nen duk mansalan lah dalam surga. Yen manusia niyan dok ene serembuli-buli ne manusia pinasik surga. Wallahu subhanahu wa ta'ala ene manusia niyan ubos kahapan nen surga nen. Ene ene pusan kekulangan etinan mekulang surga nen. Ene labi pe amban hap etinan min sepuduk dan buah dunyahin siya kemon etinan kepitut nen na amban Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Bang pain tet dawa tet pengurung Allah subhanahu wa ta'ala sikitabi. Yana janji sarahin. Sahih, hadis qudsi, amal si Muslim, miyan nagpagawa hadis to, janji Allah subhanahu wa ta'ala. Dok, istoy ang manaka amal Allah subhanahu wa ta'ala sikitabi. Hina manusiain. Bang manusia. Yan manusia ipon Allah subhanahu wa ta'ala. Gambuli. Pinahasik ko yan dalam surga ni. Yan ang kitagkahan nin. Hadje pa surga nen amban min sempuluk dan buat dunyahin binalik siya di dang-dendangan niyan tagot siya lo kiamat. Ubos taman niyan may kipungutian sa agama Islam. Yan niyan tedo tendi tagnatag na maudo. Tagnatag na maudo bisat pit eka bisarale pigita bisara iris kutsito sumaguwa yan niyan taingat kunduk taingat tendi asya tendi dok hinang tebi ilmu amal Allah subhanahu wa ta'ala miandok asal SSA tebi TDM bang manusia inne mole tuju hadarat Allah subhanahu wa ta'ala dok yene manusia pinasik Allah subhanahu wa ta'ala dalam surga dan buli me amban kemo merembulihin ine gane niya hetinen kahapan ne tekulang ambanian yene yen kekulangan kahapan nen surga nen wallahu apan Allah subhanahu wa ta'ala kue sempu duk dan buat duk nainin binalik-balik si iya kahapan dendangan aja si iya le dalam surga ya tinan hajat amanian tepengurung wallahu subhanahu wa ta'ala si iya yen serewa diawa ne manusia manzila serewa diawa ne manusia kahapan binetta wallahu subhanahu wa ta'ala lai dalam surga ne yene dan buat manusia amian suku siram buat manusia amian yene hinepusan etinan pasak dalam surga puas keluas di amban narka Allah subhanahu wa ta'ala. Sikadua Bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban kaptangan Nabi mian hadis qudsi pinsi mian Musa alaihi salatu wasalam. Alhamdulillah okay pinne o Tuhan ko ne. Tarang ne atau pasti ne klaro ne sikitabi yene mian semiskin-miskin ne manusia dalam surga. Sekulang-kulang na manusia surga na iyan na manusia niya. Sumegua. Bin Musa alaihi salatu wassalam. O Tuhan ko pinne. Ko ito pinne Rabbi. Palahum manzilatan. Akahanun ko sa pinne. Sine na pinne manusia dalam surga sa langkaw-langkaw na pinne surga nin. Etinan daya. Etinan dayahan ini manusia me dayahan meli dalam surgain. Musito dinan janji ko si kitibiriwin pingku supatan tebi minsang minsallah yene bisara ko ribuin duk yene bisara itu en. Tebelik kumya ne bisara men de lu pegero kaja tati modu tembi sumegua mian gero pesuk ko bisarain teke dua parka dua anu ini dua modu ini yene salangkyo ne manusia dalam surga bangsine ubos hinapusanin bang tebut ko ito bagabangga janji ko si kam sumko insyaallah bang sine sa yene sa abdal ne manusia do sa mulia ne manusia la dalam surga ambar Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos pasuno si kedua ne ke pengutian sa kam Islam pesuno tikite si tilaw si kedua kita sitilaw si kedua in Nabi Musa alaihi salatu wasalam lian o Tuhan ko kituhan ko ne
Tuhan ko ne, yene se diawa ne manusia dalam surga. Yene man surga ne, niyan ene bisar Allah subhanahu wa ta'ala insan yan. Subay ko ito penne. O Tuhan ko, niyan akahanon ko sa penne bang sine. Paalahum manzilatan. Sine ne penne sa langkaw-langkaw sa penne amban ipon mulai dalam surga. Sine. Pero Allah subhanahu wa ta'ala apin Nabi Musa alaihi salatu wassalam niyan tinilaw pinne tinilaw Allah wa Musa alaihi salatu wassalam yene niyan Allah subhanahu wa ta'ala akahanun ko pinne sipatun sa pinne sa ako bangsine sa langkaw-langkaw ne pinne ipunno yene nagdulbaya dalam surga sa niya. At tinambang sila sa langkaw-langkaw na manusia, surga nin lai dalam silaw tabot silaw kiamat dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tamanti may kipungtin sa kamuslam. Ini na sa langkaw-langkaw manusia, yene si Allah subhanahu wa ta'ala, lukpiniten na wene dalam surga. Ini, bin Allah subhanahu wa ta'ala, Pagtilaw Musa alaihi salatu wassalam pinne o Tuhan ko ine pinne sine melengkewin tamanan langkew may ipon nun pin Allah subhanahu wa ta'ala inshallah rabbang pinisat kita bi pinatuot doon sa Allah subhanahu wa ta'ala doon miyan si bisaraini tabot sa Allah kama pin Allah subhanahu wa ta'ala yene sa langkew ne manusia dalam surga duk sa langkew ne yene manusia yene sa langkew ne surga manusia ini dalam surga yene pinne pero Allah subhanahu wa ta'ala قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون رواه مسلم. Itu emen bisrahin emen kabtangan Nabi Tari Muhammad sallallahu alaihi wasallam aman hadis qudsi si atas etinan peg emian soal jawab pagtilaw do pagsambong ene ng buwa Nabi ni Musa alaihi salatu wassalam do ene Tuhan na Rabbul Alamin Tuhan tinisike mo nin Allah subhanahu wa ta'ala uus pain Allah subhanahu wa ta'ala salangkaw-langkaw ni manusia dalam surga niyan pagkadi ene aks dahil lumian ito bisrahin ene salangkaw-langkaw ni sa manusia saraya-raya na binte manusia lai dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala inin na misrahin Allah subhanahu wa ta'ala si Musa alaihi salatu wasalam pinna inin na Musa akan pekyo saraya-raya na manusia dalam surga sine yene pinne ulaika alladhina aradtu yene manusia yene siya na manusia yene kinabayaan kun atau yene bakas tepene kun umus kuinge penene Allah subhanahu wa ta'ala sihin na ikapungtihan sa kamaslam kuinge so inshallah bang panisat tedo tebe yene janjitu abar Allah subhanahu wa ta'ala ikut inshallah subhanahu wa ta'ala pero Allah subhanahu wa ta'ala أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون سبحانه وتعالى من rahmatin
Open na Musa. Ini bin manusia, sarayahan manusia. Ini seluruh manusia. Belum suruh bin. Bila Allah Subhanahu Wa Taala si ini Nabi akan yahin sifat kupin ni si kawakan tigaw. Langkiw ni manusia darasat din. Harga din bin ni si aku ini ni manusia ini. Sine. Bila Allah Subhanahu Wa Taala ulaika alladhina aradtu wa gharastu karamatahum biyadi. Ini bin ni manusia. Asal ini manusia. Bin ni kundukin apa ya aku. Gharastu karamatahum biyadi. Duk aku dan bin ini menyahinam karamatin duk dua tangan ku pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ni أولئك الذين أردت وغرست كرامتهم بيدي وختمت عليها وكمل ini pin Musa ipunku pinene kunduk tepene ku begitu pene ku repene si asal sedih ngehinang ini keramat dan lukapan dan aku pinne dengan ku pin Allah Subhanahu Wa Taala. Pero kata aku pinne siya. وختمت عليها. Pinne tuhanan ini manusia. Ipunku. Pinne kun bagas tepere ku na pinne. Ne manusia le ipunku le. Dahil siya naghihinang sabi ako pinne manghihinang. Minugatan siya hindi nakahapan ninduktangan ko pinne. Pinalaw Subhanahu Wa Taala. Terus palamtara ini. Dahil nakastakit ini. Wede. Nukda makastakal wede. Ngipin na teto. Ano pikir-pikir namang ina. Yan na nakasinan ko si ninduktangan ko ni siya le. Yan na pakakan ko siya le. Yan ipin manusia. Yan ipin na manusia. Salangkiw na. Darasat Allah Subhanahu Wa Taala si ibang na manusia. Allah Subhanahu Wa Taala mismo iya mamatay. Yan nangahinang yan karamatan. Mananan yan karamatan sa amiyat Allah Subhanahu Wa Taala palagat na siya. Yan. Salangkiw na manusia siya hadarat Allah Subhanahu Wa Taala. Yan bisara na Allah Subhanahu Wa Taala. Iyan na mga hinangan niya na karamat din. Lumen na ipon na naman na sinago Allah Subhanahu Wa Taala. Iyan nga bang pinasakit rin. Kahinaram ng Allah Subhanahu Wa Taala sa bawan. Upihan, kanutri dengan akan rin. Nuk. Tingisap kami Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gapin na nagastikit gapin na gayta kole gayta yun nga gayta angan wede bang ina pinne tinanam ko sisiyahin bang ina pinne hinam ko tangan ko sisiyahin duk karamatan kapan na nene pinne salang kaulagyo manusia pagka magastepene na pinne siya ko ang bangke magpinipon ko siya niya manusia bang nagastepene niya nagtepene manusia wallahu Subhanahu Wa Taala serta binisara ko na si Bisrainin. Dati hadis na kutsi, iya ten buktangan ng tingahinang.
Menugatan kita hindi menugatan niya manusia. Ito yung karamat niyan. Inan na Allah subhanahu wa ta'ala iya ito yung dugtan na sa niya. Pusang manihin. May kipangtinan sa kang Islam. Magmap kami tanto ite. Yete ko enukon. Gay katawang ko mag-inis sumagawa. Alhamdulillah. Magpay na tingkit ini. Ayatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kinipusanan genero. Bisara ko sa ka. Genero bisara ko sa kambang isin eh. Pinagahap na magkemon. Yan eh. Sabdal-abdal ni manusia. Duk semulia-mulia ni manusia. Puas amban dia para kalamian. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ikutin atau penelik ko yan eh mikrofonin yung guru tini kerasahan ko katon Muhammad tawasil nakam Muhammad subutan dikit ini bisrato yan pakalik wala uluk magmakam siya ko isin sini bisrato lay takto kesigitan ikit kontrol ko mangini sabab wallahu alam hindi katong sumay ikutin ini mangpay hidayatin batam-batam magkahayatin di itinit si Allah subhanahu wa ta'ala mag-alangangan di mangpay na itinit kitibigay Lepas ambadina binti bisalam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.